Киев метросында Қырым-татар қадының ресмі пейда oldu. Dünya жебелі ресамлар шерле хасында Украинаға низбеттен ижади бақы шамелге кечірмекте. Олар арасында Қырымның тамыр халқыны тасвир етмек істегенлер де бар. Келіңіз бұақта низбетті керевхамызда серетейік. Киевнің Асакарки метросында гежи диварларда ресам сызылы. Бұны соқақ айдутлары дегілді мультихасыз ресамлар япа. Олар арасында Коста-Рикададан келген америкалы асылы ресам Матаруда да бар. İşte Қырым-татар қадының муралы üzerinde хусусан очалыша. Бұл халық ақында о бірінші сефер 3 жыл евелсі Мұстақылық мейданында Берегиня муралы üzerinde çalışқан вақытта ішіте. Оны евіне қадар алып кеткен таксиджі Қырым-татары олып чақа. Він виглядав, наче як хтось з моєї родини. Я дуже здивувався, що українець може бути схожим на мене. Я говорив з ним, і він розказав мені свою історію. Қырым işgalinden son onu terk etmege mecbur қалған таксиджінің икаясы, ona o kadar tereң tesir etkeninden son, o birkaç күнге bu халықтың тарихының öğrenmege dalıp ketiyor. Mataru da bir sürü resimni көзден кечіріп, десте мақале оқый. Қырым-татар medeniyetinden tanış olған arkadaşlarıyla konuşup çıqa. Onun hayalında canlanған Қырым-татар kadının obrazı Latin Amerikalı ve Қырымның тамыр халқына benzegenini gösteriyor. Під час роботи я вивчав кримських татар, і я побачив зв'язок з Латинською Америкою, звідки, власне, я. Я бачу зв'язок між нашими культурами, і цю ідею я хотів показати у цій картині. Я вивчав все більше деталей, традицій і культурних особливостей, безпосередньо спілкуючись з кримськими татарами, і це дуже вплинуло на мене. Muralın tasvir etilivine 10 gün ketiyor. Ressam stansiyanı sonki vagon terk etken son gece çalışmağa devam ediyor. Alazırda mural aman bitken son ressam için sonki ştrihini yapma kaldı. Çünkü yolcular resimde kim tasvir etilgendir degen sualını vermemek gerek. Девушка какой-то внешности, не украинской внешности. Похоже на какой-то то ли грузинский, то ли азербайджанский, в общем, где-то оттуда. Sonki ştrih olarak Қырым-татар tamğasının tasvir etilmesi kaldı. Resimdeki mavi sema milli barak tusunu timsal ediyor. Umumen Asakарки metrosunda divarları dünyanın 8 muraci ressamının işlerinden süslenecek. Өз devletinde Ukraynaға nisbeten ijadi bağışını popülerleştirmesi maqsadıyla şerli hası için hususan çetel vatandaşlara celp etildi. Milena Amidi, Aleksandr Finko, Zaman, ATR.